Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bujumbura bwana anajulikana, nafikiri angesimama tu. Sawa, nashukuru kupewa nafasi. Ndugu mheshimiwa director tekniki wa FFB, ndugu mheshimiwa president wa commission tekniki ya FFB, ndugu instructeur, ndugu waheshimiwa viongozi wa komine Mukaza, ndugu waheshimiwa wa stagiaire, amani ya Mungu iwe juu yenu. Kwanza natoa shukrani za dhati. Ukirudia nyuma kidogo, ina timu zaidi ya 443 club zenye ziko kwa desa combien. Ni avantage kubwa sana kunivyo ya meri yetu. Sasa tungeomba kama gisi wa viongozi wamesema hapa, karatasi tusiziweke ndani tu. Tumezipata tuzifanyie kazi, na haya mafunzo tumeyapata tuyafanyie kazi. Kazi ya wakocha ni uwanjani, sio kufungua vitabu vingi. Unafungua vitabu kwa kusoma, lakini uwanjani ndio unapeleka ambao umesoma. Sitakuwa na mengi ya kuzungumza, ni shukrani tu nyingi sana. Kuna kama watu wamejidonea, wametoa initiative ya kuja kusoma. Unaona kuna watu wazima humo, lakini kujipa fursa ya kuja kusoma sio kazi rahisi, ni kazi ngumu. Tunawashukuru kwa hilo. Na vile vile tunatoa shukrani kwa watu wote ambao wamechangia moja au nyingine mpaka hii formation zifanyike. Tunashukuru, na vile tunashukuru na federation kwa kutupa mwanga wa kufanya hili jambo ili mpira wetu uendelee. Sina la ziada, natoa shukrani za dhati. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. De la division de football de la commune Mukaza, monsieur le président de la commission de compétition, monsieur le secrétaire, mesdames, messieurs les participants, bonjour. Encore une fois, je voulais remercier la fédération et la FIFA. En commençant par la FIFA, c'est parce que la FIFA avait instauré le programme, une obligation pour toutes les fédérations d'organiser des fédérations, et sur ça ils ont mis des subsides, des moyens pour que ces formations soient réalisées dans toutes les fédérations. C'est à partir des formations qu'on a un développement convenable. Voilà, nous remercions la FIFA, et aussi à travers monsieur le président de la commission de technique et développement, nous voulons transmettre nos remerciements pour avoir accepté notre demande d'organiser la formation. Vous serez notre ambassadeur auprès de la fédération. Et moi, je voulais prendre deux options. Je reviens sur les instructeurs. Et comme l'autre représentant de la commune, nous serons très stricts. Soyez nos ambassadeurs auprès de vos collègues entraîneurs. Transmettez notre message, parce que nous nous sommes donné l'audace de former les entraîneurs dans toute la province de Bujumbura. Celui qui a accepté de venir, c'est celui qui voit l'importance. Celui qui n'est pas venu, c'est-à-dire qu'il ne voit pas l'importance, et nous allons courir derrière lui. Alors sur ce message, je dirais que nous allons continuer avec notre rigueur, mais sinon je vais transmettre le message à mon collègue, membre du comité exécutif, président de la commission technique et développement, pour nous aider, nous la direction, et transmettre notre message auprès du comité exécutif, et aussi nous encourager dans notre mission d'encadrer la jeunesse, que ce soit pour les entraîneurs, que ce soit pour les footballeurs. Je vous remercie. Mvuye hasi rero kugira bwa mbere ntangure gushimira Federation y'u Burundi ya football y'u Burundi yo yatubwira turungika ati genda mu dutabarire bari abantu bariko baratabaza bati bakeneye kwiga kumenyereza umupira. None
ndabasabe mu bakomera amashyi kuko baciye batubwira ngo twihute. Nkongera ngasubira gushimira ababo muri association y'Ibujumbura cyane cyane n'abo bo muri commune Mukaza, bo biyumvira ico ciyumviro bati turondere abatwigishiriza bajya bamenyereza kugira umupira wacu ureke kugwa umuduga ruguru gusa. Urabona ko umupira wasiye ruguru ubu, kera wahorino ati umupira usubira umanuka nino dusubire guteza imbere urwaruka rwacu. Nabone ndabasaba mu bakomera amashyi. Gasubira cyane cyane gushimira mwebwe muhejeje iki cigwa. Turabashimira rwose kuko nta kigoro mwagize. Iki ciyumviro nivyo mwagikuye ahandi, mugabo nivyo yabaye ya mbere muri cyane cyane mu gukora, mu kudacegwa no mu gukora ku kibuga. Ibindi tuzobiraba duhegeye gusoma izi mpapuro. Mwishimirize, mugende cyane cyane mukore. Twarababwiye tuti twe turuhora duca ku bibuga, tugusanzeho tukakubaza tuti bimwe wiga hariya wakora turabe, dusanze wajuko urumva dushira iruhande, kuko iki cigwa mugize nakantu gatonya mu vy'abamenyereza. Ni intango nziza mugabo ikiri ntonya cyane, kuko mutegerezwa kuzobandanya. Hariho twabwiye lisansi se ikurikira ndende. Dukeneye mu minsi za twumve muri mwebwe twaramuye uno munsi ati nakaniwe yantrena equipe nationale Ntamba, ujya mademoiselle niwe yantrena equipe y'Intamba y'abakobwa. Dukeneye ico kintu abe ico mushira mu mutwe, mugume mutera imbere. Rero ndarinze kurandira, amajambo yavuzwe ni menshi, impanuro mwaronse ni nyinshi, cyane cyane muje ku kivi. Murumva mufise n'Imana yuko aba bose basimbira ku ma equipe batavyize mu minsi mikenya, nta muntu bazosubira kwemerera adafise ibi vyigwa yagize ya lisansi uko bayasaba, kuko biva hejuru muri FIFA CAF. Rero uno munsi itariki 29 kuri aya masaha tugeze ko tuvuze yuko iyi formation twariko turagirisha nga muri commune Mukaza iheze icese, tugira amahoro. Nafikiri kitu chenyewe kitamuonesha mtu kama alifanya hiyo formation ni cheti. Mwanafunzi baada ya kuwa amesoma nafanya mtihani lazima apate. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.